Mai ka huay na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel betun ray na lam may thundiu tari. Asai June dari rut na paday kum singne ni treat na pungu. The Gaanphiu Mail, Tamenglong local newspaper, King in Sam the call. Infal June dari rut na kathum. London tatni My Air India Ahmedabad kau krasukan mekau. Kazao na makan mai nganthoi sarma, kongbrai latpam kapu. Kongbrai latpam Nadesh Kumar Sarma rui kana rui sansi na ma kan melam Air India tong authority rui asai ngan melung khau ti thai gong mitong ma ge tu na pian mak mai indaw kan thi sansi na thai kan meta thu salau khang thai ma khe ti ki asai ngan melung khau official suna alam gong mitong ma ge kana apui mak mai lam hai social media khau na de chu mai tu na sa gane ana gan thau liang mai tat kan the kum na ana pu Delhi ba mai intaw Ahmedabad tat khang chang khau tat bam khon thi tu na sa gane ngan thoi dai Air India flight khau gan phai rigday na kanay dung may kaw phai rigday na khat kan may pang kaw tay kazaw kan chongi mitwang flight kaw tay Manipur kawi thadaw may pui akhat ni thai may kaw kazaw kan chongi nganthoi khani singsong ma kan may kaw Manipur kapum rilung ham may nay na bam kaw Air India tong authority ri na tu officials na confirmation tay kay kun kaw ti thai gong magna ba may ti hai pian mak may indaw kanay Infal June dari group na katum All Manipur United Clubs Organization ri June dari group na paday tong Bangkok Declaration Kau ceasefire extension without terminal limit lading ta ning tau dat mai khat ni nu ni mak mai kaloi na lian mai suna asai June dari group na padai kau protest day observe supni tu na ti thai kani AMU CO General Secretary Pratap Laisangthem thelai na Indian governance re Manipur's historical kani cultural unity ta sukalai khang karam na community nun ta kalang tipat khang sukan mai agenda sta nu ni magi tu na sa kani community goi ta alat me thia khau kalang tipat lau mai kani divisive policies the India my government rip machuang kani tuna sa kani mitong policies te roi dilung my community ka khau ka gan ting sang si thang ri chu zak na lung in sam ba mai nun ka khau lum mai tai ti ama lau kani tuna sa kani mitong Bangkok declaration te roi state boundaries su kabiu nu mai nai mi khau katuak mai azu ti panu mai ton ti lau kan chongi tuna sa kani mitong declaration tai Manipur dong mansai nun ta thau su lau mak mai lian chongi kumna Indian government roi Manipur internal affairs kau ba numgut mai ta ne tuna sa kani Manipur ti hai suba khang sukan mai khau mansai azu roi kaniu panti kat pa lau kan mai ta ningtaw mai ti mik suna June dari group na padai ti hai AMU CO re protest state na ngak na gong kan chongi mitong ting mik hai roi Manipur state tong identity khani boundaries ta su kabiu nu magi tu mai tai lian na gong kan chongi tuna sa kani AMU CO re kaloi na Manipur khau chun cham mai nai khang khani state tong ram rai subak ni mai khau tan na athung bam ni de tuna sa kani Manipur may kway restate tong territorial khani cultural heritage ta sukabiu ni may khau thu khatna sini nu law ngam mage tuna kaloi na sa kani Infal June tarik rut na kathum Directorate of Health Services to report helina Manipur kha COVID-19 active cases pangu confirm su datang bam the tuna ti thai kan the Health Department tong cham helina June tarik rut na kathum Friday khau sample route na pung collect suwe mitai Infal East khau khat Infal West khau route na kathum kumna Tamenglong khau re akhadri mi lung khau te positive kathum pat kani mitai Infal East district khau khat kumna Infal West district khau re kanai pat kani tu na ti thai kani asai ngan mi lung khau COVID-19 sample test sumai hai state tong suna tamru na charuk tang the kumna mi lung khau tai positive case pangu hai confirm sabam the tu na sa kani Health Department tong official data thilaina COVID-19 positive pat may kan pangu lung khau tai gan padai thu home isolation khau loba mi tu na ti thai kani Manipur khau COVID-19 positive nim pat in kham liang lau kan mai tingkum kanai gap nai me tang rui in phang da tongi kumna juntri khat kum singnei na tri na pung khotai rui asai kum kang suna rai mai COVID-19 positive tai in phang ka hau dat kan chonge coronavirus kum singnei na chui khotai rui nang ka hau kan me khau Manipur khau suna la khat sing rigdai na pungu active nim pat tang kan ni mi lung khau tai coronavirus nang mai la kha ching tamru na chanai phai ta sarik sakiu na kathum thu guided kani tiki naw mai ching nai phai kharik dai na chakiu thu mi tong rapian khau tai ri thai kan chunge Director of Health Services Dr. Chambo gon mai re chamlang mi khau sakan methilaina Central Health Ministry re guidelines ka than thu asai ngan mi lung khau ti pat mangna bam di tiki Health Director de re mi tong rapian nang law makhang mask piu law khang ban khiu katup lau khang khani COVID-19 tuang symptoms na ye thai katup melung khau te supat lau khang ti thai kane
Infal June tarik ru nakathum Manipur government rei Infal airport 1 kilometer ru radius lungkau lesser lights hin su mai ta thing kan the lesser light ben su kan metai pilot nun ta kham mai ti lau ma khang khani passenger goi khau si swai mai ti pat ma khang ri ye tu na sa kane lesser light ben su kan metai lesser pointers khani lesser shows da ka za kane deputy commissioner Infal West district tong statement khau Infal international airport tong airfield environment management committee le ka phian kan mai thilaina general public rei lesser lights airport 1 kilometer ru radius lungkau thingthei tun sakani mitong leisure lights ban high pilots nun to visual distraction ti suma khang khani fly khau si soi mai pat ma khang ri tun sakani thau kup mai charai ha me thai puam ri mitong ban ti hai thau sulau ma gi thai fine lap ni khani bharatiya naya sanhita kum singni ni chui na kathum tong aircraft rules kum singkhat phai secure tamru na chennai le airport authority of india act kum singkhat phai secure rik secure na padai bang kho legal action sin thau puni tuna official the rit thai kane Ahmedabad khau Air India flight crash suna Manipur khori cabin crew kanai thai kan mikhau coordinating committee on Manipur integrity rui lung hap mai indau kan the kokomi dong statement khotai cabin crew members namlunthem sinson le kongbrai latpam nganchoi sarma tai kanai tong tingkum nsui inbu na di e tuna sakani cabin crew kanai tai Manipur mai ye kumna kanai chabuan suna tat kan mai ti hai lung kabiwe tuna sakani singson tai all lambulan Infal khoriye kumna nganthoi de Rithobal district khoriye tuna sakani chabuan ganai plan crafts khori thai kan metai kanai kai na rami lung kabiu mai ti ki Manipur mai goi lungning bagbami tuna sakani kanai kum mai ri chabuan azu India's aviation industry khaw kan yutong career sana ta ni mai nun ta lung ti thawlo bam chongi tuna sakani kokomi ri ma kan me chabuan kanai kai kai khun khang condolence ti kani kumna kai khun kanai roi lung ka biu mai ariu bam mai kan khaw kokomi ri ding in samba mi tuna sakani Tamenglong ting nai luan tun ngai pu tarik ru na padai kum singnai ni chui na pungu lau chuan ting riu nu we kala nai na ye ting sin muak na ye sing bang ting rai na ye tun ngai bu tarik ru na pungu kum singnai ni chui na pungu lau chuan ting rai na ye kalan ting sin muak na ye sing bang ting rai na ye Mai ka goi na king in chui na king lau makhang ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek tun roi thuan ku mai in dau da re asai khang thu hai khawre jam nga lau thi ning thau ka lau chuan khong ru makhai kai me kan rui king in sam da lau kho thuan ku thei